Oh, hello. Welcome back to another video. Tune in Remy Nobody's Boy Kitty Khat. Film tha khat explain the ball kit ta hoite. A film hun ki pat hin orphanage home khat hong ki muin hi zan chun ke ha hi wal ye chun asunga lum chapang khat chu ai mu thei tapon hong khangin ati a zhle yeng. China ma jong torchlight khat ki choin kitchen lang cha delian fridge a ke chun ne da ti nai le anu langa chun orphanage nei pa te sipu so hongin ama wa chom mang de chele ne. Chuin te chi pu chun chapang pa za ki phalama ngai poi boi pu za cha ji he dom dom na ti ni ti chun a hin ko phein nom ten ke kan ne sa na to pi e he chi te chi pu hi chi orphanage home nei pai amin chu remi e kiti he ti chun remi chun chapang pa ko ma chun an yaw lai thu sim ama hin khoti sim chu a hin sei pi pan tai asin hum ki khelin remi yaw lai chu hum ki vet sa tai remi hi friends ho neu cha khat na hi anu to hin cheng khom nai apa jerom kiti pa hin paris a na to ai amani nu chai thing thang hai nom ta ki wa hona ki pa ta hunai amani hin bong kha jong anei hunin abong chu roje da kiti hi che bong chu chapang pa dinga hi agol pha pen ta de angai lut pen ta kha chu hi hitia nu cha hona ki pa ta le lungmong ta om lai ta hun chun ni khat hi new sa hong ta rai apa chu ki su kha en ama hi lo a min su a bol je na chu that do te te ngai hi tai apa ki jen na ding le ki tha do ni ding a chun sum anei zo se saving bol zo se chu ala do so ke honin chu ta le abong pi ngai ta hon nong chu zo hun tai he chi bong ki cho pa hi gan cha lung sin an nei lo gan cha su gen the jing ho khat a hi ji chun remi hi no ma sa thei po in zan ding len gu thim ne ga che jin abong pi chu a ge jan le ji nai zan khat hi abong pi ko ma gu thima che na chun anei pai na hin mo do ta in che pha chuna ma jong alartin chuan ke manin gang jlin nang chun hung jam ta nai le gin cha lo be chun in chun apa yong chan yom tai apa jerom ki te pa hin sumjong anei po in go the na in lang hung ki le ai ichida ki ka chun remi amu mu chun alung a hang le yeng aji chu remi ki ti pa hi ama cha ta ama ni cha ta ta hi lo ai jerom jong ipidinga tu chana hi chi chapang hin ne wa wa na la ma tin alo ha in ajinu za pho za za yeng sumle pai ha sat to ne cha ha sat to jerom ki ti pa hin remi ki ti chapang pa hi avet num ta pu nai iji chun ajinu ko ma remi hi orphana koi ta hi te ne le cha ha to sumla pai ha to kin amai ti ka wa tha dam nang man ki wa zo lo tina sei tai ai la ajinu ha da kon be yeng in acha ta ta da na ngai tu na lung se le yeng hitia ke ho na hun chu remi in jang ku thimena zain apona hle yeng nai som khat javin anu chun remi chu acha ta ta hi lo dan le athu sim ho cha hen sei pe kum som ma sang chun jerom jong paris ana tong dinga chi na hin hoin mai khata hin chapang khat chu basket ani ki chun tup chalen ani ki da lai jerom in jong hi chen aw sen chu ave nei la ki von ho a ki chun ho chu thilman tam ta ta la von hoi ta ta hi ji chun ama nu la pa wang hau te te ding hi chun a cha hi chom khat ke sin hanang hile isin no ajo ti le a ho ji chun in pen aven te ti cho ngai to in hi chi chapang chu a hin ke dap phai tai he ti chun aji nu to chun kilung to ta na wa honin amin chu remi sa ho de anyaw la ya hi chi chapang ke chu na von ho chu anu chun hoi ta na koi tup se le aji chu phar khat ting le hi chi chapang anu la pa ta ta chu ahong ki mu do na the ding lam pi khana hung pang de he ti chu agin cha jina cha song kholo cha koi tup che dai remi in jong anu no hi wang chun anu ta ta da na ngai to in alung se hle yeng in chele ama ki hending cho gel thei ta po in orphana chi ding chu apum da thei po in anu ko ma chana ki phinin orphana chi po nge ka chi nom po dina sei ta nai le anu in jong ke kom lai chia orphana na che lo de ti in acha pa chu hlamo ne ajing jing kain anu chun remi chu ki pa ten aga su khangin ain kai thovin tu ni le nanu le la pa ta ta chuna ki mu to ding chele kenin he chan ge ka hin wa ji a chu nanu le pa ta ta chun ki pa man sumla pai nei ei pi hunde he ja chu nang to na pa hin tawnga na ga chi hunde tin a sei ta nai alang khana remi yong orphana chi ta loading chele khaten yong sumla pa mu di chun ani ni chun ke pa che hone edi chun chom khat javin jerom chun remi chu tawnang chuna pui do pai pai tai edi chun amun chaga thung hon ta nai le chapang pa gin cha lo pe chun anu la pa ta ki mo tu da ta po in jerom chun ajinu cha zo hle ma chapang pa a hen pui do ki zo son dinga a hen pui do heji chu remin jong head pha chun jerom cha sol loina ma hung jam ta nai anung nanga chun mi tam ta chun chapang pa cha han del so ke bi nai le bar khana naga lut vin hi chun chapang pa cha ke sel de nai hechi bal chunga chun te se traveling artist vitalis ki ti pa cha new me nai
ama ya ui cha to azong to hin mun te nai wa le ji a heta chu sarka sa bol le ji a hi Vitali chun chapang pa boin le ha sa no het pha chun ama jong pa cha ke ho pi in hi chapang pa hi kum khat ke to kisin na nge sum ka pe din he ti in hi ti chun hong kin op to ta ve hei ti chun present sin chong ki musa kenin remin thusima se lai pe ta chun orphan chapang dang dang ho cho hong lu da vin thusim ngai ding chun hong to su ke ve anek sin chun Vitali chun remi chu hong ki pui do tan remi chu anu ta chun kai khen ta win akil halal le yeng hone remi jong apupa Vitali lung cho hen zuin a che china chun lunglu ta la pon tho ta na hen zui bantai Vitali ki ti pa hi mi phata kha dai in chapang pa remi chu le khasim dan le khaji dan chule music ball ji dan violin so bon ta na hil so ke nai remi jong le khaji dan le khasim dama ti pha chun anu chu anu no chu le kha thon ne hei ti chun phalin ne kho hung chi jingin chapang pa yong thil ball ji dan a them ta in mi la chun sarka sa ball honin ti chun sum ke lo ji hone chule mi house ta in sum kha na hin birthday party achanu birthday party achun perform lo anga ball hone ichipa dai gar nu chu amin li sakiti ama hi mi ho ta hi wa nga hi chi thailo akeng na hi icha ji chi ja hi wheelchair ha ke to le le ji remi to li song hi hong ke ho thei le yeng hunin gol phata da ne na ho min anu yong cha ke pa le yeng aji chu le si koi ma tong ki ho be lo hi in hitia chapang pa ta ke ho thei chu ke pa le yeng cham khajavin Vitali chu police on hong man ta ve nai aji chu sarkar du huwa ui cha gan cha ho man jina chu mai chi dan to ke tu lo hi ja chu police on hong man oi remi wang chu list te na chon om danin chapang nu chona ke chemin no ma sa le yeng list dinga chu hi chi chapang pa remi hi a hin huwa ke pa na pen kha dong hi pha chun no ma sa le yeng hunin hi ti chona ke chim khom le le remi jong ain khu thu sim ho chu chapang nu ka ma chana sein chuta le anyau la ya ki chu na song khol von hong chu aloi nu cha vet sai nai nikhat hi Vitali yong jela kun chu hong do ta nai le remi nagal mu chu na pu pa lang cha del jing in aki chomin apu pa chu akoi za za yeng lis nu chun anong ani sa honin chele lis nu chun Vitali ko ma chapang pa remi hi ke ko mam sa tan ka chanu to hi tia ki wa thei ka ki pa le yeng in nom ka sai hi je chun ama he kin ki wa ta nge tin a sei ta nai Vitali jong hi chi chung chun kin tha ka nei poi ama thu thu he tan te rimi gi gel gel he tan te ke ei zui dam ama den dam ama thu thu he tan te tin a ki vai la ba nei le rimi chun apu pa nu chu a hen zu yen chele chapang nu ka ma chun khat te ne khong ki le tho tho den dam se se le nu min tin hi chun a ki vai la ta be chapang nu jong rimi chu a thalal the yengin a kap za za yeng ta nai hei ti chun remi to apu pa ta ui cha ho cha wale le taven mun ti de chun sarka sa bol vin mi ke pa sa vin suma ke lovin hi ti chun wale le yeng ta ve zan khan hi lam pia che na wa hin sial to hinang ke to khata vin sial ho chun te ga hin bol vin hi tia ki del na wa chun azong yong chu sial ho chun atong kha in azong cha cha thei ta poi chuin avel la in nai khan na chun a thlailu vin a jam lu vin hi cha chun a jan yi ta ve ajing jing ka in hospital chun zong chu hen pui ta ve nai le doctor panjong zong chu hoi ten a che in a ve in ani pa ko ma chun na zong hi hinglung lo da he tai a thine ding chom cha bo ki wa tai te na sei pi ve chule Vitali yong ki vet sa nai la ama yong chu dam mon a nei pha chun a hinglung ding in om ta po nai ai la hi chu chapang pa remi ko ma chun a sei pi poi Vitali yong a dam mo ji chun a hung khut ting la hin thesan ho chu khu do ji in a hin la hi chu chapang pa sei pi lovin hi ti chun a tho tho ying ji azong ki zen ding le om naw hotel man pe na ding sumam lo pha chun Vitali chun so bol ding a hen ngai tu inai hei ti chun ani thlain ge zong tam ta hong tan so cha hen pan tan violin cha hen kila do in a bol thei chan le a thit na thei chan chu a bon chara so su ke ta na le mi yong so ke pa le yeng we ichi so ji chun sumjang phep khara kilo do hone hitia suma sim lai ta hun chun numi kha da hongin Vitali ko ma chun nang hi ka nyaw la ya so khana violin ki chem them ta khat ka vet kha to ka mu kha to chun na kilove na hi ham tin hong dong e Vitali jong a hi ni yo si cho he ding cho dei lo ri chun ke hi ama su ka he po ye ke hi mu ami mi ka hi bo ve tin a sei hi tia sei wang chun hi chin mei nu chun a ta san po ne chun gol coin kha cha la in a da la pe na mang po do ta na le chapang pa dong gol coin na mu chun a ke pa le yeng chun gang chalina room na chun a kal to zalin azong cho ka ve nei le azong chu wang sit pin ani stan ani ke jam kang del tai azong alung set be se je hun chun phaten ko lai pi honin phaten a hin vuin chule cross ong a ta pi one
li chun Remy chu le kha hin thonin nawon chu kan nu ka vel sanai le kan nu in anei te he chele hi ta bangwan chu London chungai mi hau ta khat in bo nei hi chele nanu ni la pa ta tong ka he ta be hi cha chu na chi de tin address ong chu hin sei pe li ste hin Remy nu le pa ta ta holo na dinga chu mun di na hi le kha ni thot le wa hi chele kha chu barrister James Milligan ki te pa hin reply la hin bolin kin anu le pa hoi tan ka he chi na hin sei Remy yong le kha sim chai cha na ke pa be se na wi cha cha ko yin hi ti chun apu pa ta chun hong ke pa do win anu le pa ta ta kom zon dinga chun hong do ta be Remy to apu pa yong barrister James chun ki mo to win James chun hoi tan khol gil na nei in chuta le avon hong cha ve in azo zo nan ama hi tai ko hol hol chu ti na hin se chule Remy hi dorsal te cha pa amang pa cha hi tu hin anu le pa ko ma che taw te tin abon chaw cha hin pui do win anu le pa ta ta to ki mo to dinga chun hong ta be aki mu to chun anu le pa hong cha ke pa be se na cha pa cha kol za za yeng hone dorsal te family na sei na chun ka cha pa ya niaw la ya hi nu me khan in dab do hi chinu chun ke ho chunga hi phula nom jina chu ka cha pa ya nu gu do ya tin na sei Vitali chun hin don munin Remy apa na sei na chun Remy hi hoin pa pa church pa ma hi basket na ki ko ya chele ahan koi pa ta chun ki mo tu ni pasal hi nangin nu me he na ticket nin akidi ta poi tin na sei ne la khat pa cha thip chene Chain James chun dorsal azum na chu hin le khu in Adam do anu agumang nu ta chun aga koi pa chu ki khwa jup te te hun ding a hi chale IPP le twa hi acha pau chu imu hi ta in a phai ta tin ki ho Remy to apu pa yong chu aki khen hon ding pha chun aki thalal le yeng hone apu pa Vitalia chi kun chun barrister James chun suma pe in hiti chan Remy na hin sin je in hi chi kel an ki pa manin tin a pe na sol do pai pai Remy yong apu pa Vitalia po do chun in chun nga chun aga kal tawin lup na khana chun aga lumin akap kap yenge zanin in chun la kun chun tui hung wala in Remy chunga chun a chu in amang cha hung khang doi che pha chun candle ke den pamang cha ga ve nei le snowfall o men bu a thla in ji chun ama jong a wa le le in chung ho cha ve le le chuin rover kha cha ga hong nei le rover chunga chun sana ha tam ta ke koi le kha lang panga chun pung tam ta ke koi cha mu in ama yong alung nom ta pu nai kadun le kha pa pi mi gu cha kha nai tin a gel yang tai azo zo nan Remy in jong dol sel te hi kadun le kha pa ta 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 pu ti chu an ke het tai ama jong zam do da ngai tu na hong do ki gu nei le Mrs dol sel chun amu pha chun ma da ti ki nin kot a kha in a del le le yenge cham kha jawin Remy yong hong zam do na nai na hin la pam langa chun barrister James chun ki mo to in Remy in jong James ko ma chi te ni hu kanu le ka pa ta ta pu ti na sei sei yeng ta nai ahin la James chun ma cha sai po in chung chun a son lu te te in kha ten na cha pe do in chele security ho ko ma phaten nga win tin ti chun a ki vai hla ve Dolsel teni nu pa chun chapang pa cho hen honin Mrs Dolsel chun a ji pa ko ba chapang pai that tan James na sei bangin bol tan tin na sei aji pa jong mal tum cha la in je bidi ta ga akhila pe ta chun Vitali ta ui cha cha hong lai lu nin awi cha chun acha pa ong che te ga bole chule Vitali chun Dolsel chu aki del pin table chun na son ben thudo cha nei pai pai na sei la wala ka je li pai pai din ti ni ti chun alol cha mani na son cha hen thudo cha nei Dolsel in jong a thing in meo si chan sei pi tan barrister James ki tipa ho Remy apanyau ta ta hi sele Remy apa cha thi pha na ma hin anei logo wa de cha ni a hin la cha pa Remy om jina hi khunung te na chan lo de khe jina hi tha dinga all the ap jina sei sele tu chung tha dinga all the ap hi ani ve chan na hi ta ye kum som ma sang anya la ya chu tha dinga ni sei hi hin a hin la kin ka that ngam po in ka choi de in hoin pa ma chu ka koya ka da la hi ti na sei Dolsel hin chapang pa chu that lawa lungsi jina chu apom do a hoin pa ma cha ka koya a hin da la hi chuin Vitali chun anum na ne sei pin tin nai la khat pa chun a da da anum na chu address ha chu hai da na hin sei pi tai hei ti chun Remy to Vitali to oi cha yong chu anum na address lang chu a hin jon hon ta nai le bu a thla in lampi cha ha sa le yeng lampi a chun ada wal be se ri chun Remy chun a tho zo ta po in to la chun a mo lu den ta ne che pha chun a pu pa chun apam ki nin ha sa chan a hen pui pui in bu kha chan chu a hen pui thung na nai Vitali yong adamo na cha kho che che yeng tan che pha chun bu chang chun me ati in Remy cha apam hi ti chun a to pi pi ta nai la ani ni hna chun kho helo viran ki zam dial hun tai
jingka lengin remi cho hung khangin apupa cha lo wangin apupa chon ho heta poi chepa chon ama jong akamin apupa cha kol ta nai le heja chon security hoin au sa cho hin zain a hin delu do be anek sina chun remi yong hung kha do le lut nom ta le in nom ta khana chun aniomin akoma chun me kha an to ve hechinu chun remi chu a ho pi in apupa chu a hing ta poi tina se pi nai la ama chu alai na the yingin awi cha cha kolina kap za yinge join hechinu chun a security ho kama phate in chapang pa ve kol vin tin hung pod do in pam langa chun barrister james chun hung ki mutoi hechinu pinu mi hi amin mrs milligan na kiti ama hi remi anu ta cho hi ta na hi ahin la james chun a se pi de poye james chun chapang pa puya kong tin chapang pa cha thu min nai le mrs milligan jong chapang pa adam mon lain a che the tu ka ya ko na po do lo de tin a se pi heche na so na tong nu me kha chun remi sthil ho chu a khole le nai le paper khana moin hi chu mrs milligan chu a pi nai mrs milligan jong hi chu mu chun hi chi remi hi ka chapa ta he tai ti cho ki he do tai chom kha zawin remi yong a hong khang do in mrs milligan da chuna ki mu to in aman jong a hin khot chim ho a che so a bon chan mi yo si cho sei pi so ke hi chi le kha ki ji chu la no na hi nai hi chi la chu mrs milligan anu in an yaw la ya chu ani sa ji ha chila aman jong remi hi an yaw la ya chu ani hlim na ji hi chile chila chu vitalis in remi chu hoita ni hila chile perform bol tin la sa ji hi hidi chun athu sema kun chun anu in jong acha ta hi chuan ki head do in remi in jong anu ta hi tai ti chu an ki head do ni chu ki koi to ni na ki pa le yeng hone asinung ki khelin present sin chong ki vet sa ki de hitia remi in athu sema sei chai chun chapang ho chu alunga thevin uncle pa chu pt de tam uncle james chu pt de tam ti la dong yeng we remi in jong adon bonin barrister james chu custody a min chule england a lu dinga phalpi ta po ve ti na sei pi Vitali su pate na thana simpin chile remi in jong anu no cho ai ki mu pi ki ne a stepfather jeroma thi pha na chu remi in jong anu no cho an ki puya helai mu nai om pi a chile hichi a stepmother ji a chu hitabang orphanage so mi an sa do a hitai chapang ho dom kho mai chile remi chu list chun ke chenga hitai orphanage nom ta kit pa ta om kho hu nai oh hello hi chan chun thusim ta ngai num cho ke chai ta na hi abon chan hen bejen ki pathu kan sayin aban video a ki mo ki ka tv na bon chawin dam sel che tawin